Jajelo lo Ecclesiastes icho eten keje klen kuku ke ashi kuku ni jinyoma ke enumo no fe no ye ebe no fe no ke ebe ni ato ahale ni sani fe sani ni baaje na emni ye ebe ni nyumo eto fomo be ye ni gbele be hu ye ni dumo be ye ni nipa mo be hu ye be ye ni agbeo ni be ye hu ni acha be ye ni akumono ni ama ni be ye hu ni atwa amashi ya fo be ye ni muno be hu ye areho ye li be ye ni be ye ni ajo be ye ni akolo tei ashira ashuo ni be ye hu ni akebua tei ana be ye ni alomo atu ni be ye hu ni alomo atu be ye ni atawo ni be ye hu ni ango ni ai be ye ni akeni to ni be ye ni acheo ni afon be ye ni achero ni amni ni be hu ye ni akpeo ni be ye ni afiodio ni be hu ye ni ayuo sumo be ye ni nye be hu ye tabe ye ni twenjole be hu ye mese gbomona ye dengmeni egbohe mina nuchumo ni nyumo kefon adesan anokoni amegbohe dengmele eha no fe no fi akono ye ebemni asa ekena no hesusumu ewu adesanni kele adesanyen ena ele no ni nyumo etu kejeje shishito ke ya agbe na ano no hewole mina ke noko be nihi agbeme be ani ameyo walami fi aka memi ahye amehi ni ameye je nwomoleko ni amehwe ameyi no asa akenyumo denjo moji ake mo fe mo aye ni enu ni ena deme ni egbu ole hemi hye miyo ake no fe no ni nyumo fe le ehi oshike ya na ano anye ake ndoko afata hele anye ajie ndoko keje mlihu nyumo efe no le nakan oni afe ni gbomo adesa ashelegbe no ni yo amro nele eba ho eteda ni no hu ni baba le ebadan nyumo tuyo no ni eba ni ewulegbe kete mumulese keye kuku ni jinyuma ke ekpa ke ashi na agbe to ikondomo saniyeli asa mi na keje nem nile afie fon ye heni akojo ye tete ni afio yiwale ni ye heni esa ake ayo jale saniye tete mi ke mi he ake ni mo ba akojo jalole ke mo fon le fe eja ake etobe e hasani fe sani ke nuchumo fe nuchumo mi ke mi he ake ye adesan agbefanle ni mo mi ka ame ko ni echon ame ake ametamoko lu ino eja ake adesana agbe ke ko lu hu na agbe le fe ko mi boni mo ne gbo ole na kan no mo ne hu gbo ame fe le mo ko me ame yo ni gbo mo ehi fe ko lu eja ake ame fe le aka ni ji ame fe le he ko me le no ame ya ame fe le sumli ameje ni ame fe ame ba tunsu ego na mo anye eke ake adesa mumole ya anwe ni kolo mumole ya sumle no hewole mi yo ake noko ehi feene ake gbomo aye enuchumo mi ngomole ko eja ake no ji egbefano na mo ba anye eke adesa akuse ke baje oni eba na no ni ya no ye egbelese hallelujah jajelo lo Ecclesiastes icho edwe keje klen kuku ke ashina agbe asa mekwayi wale ni bi ni afio ye jelem nile na ya fonu idwere me ni awa ameyile ahi shi amebe moko ni shejio amemi me ni wa ameyile ye hiwale ko ya mese ni moko be ni shejio amemi no ewole bodi mesusu ji ake me ni egbo emomole anohi femeni yo wala mi lolo ne himoni no hifemei enyole fe anoji moni anako afole
ni eba na ko ni bi fun ji ni afi oye jinle agbene mi yo akede mweni gbomogbo ofe ketole ni etole fele fejo eyin ni kon ina anyumo enehu yakanini ni tamokoyo aboyini pashiakota eniji eketa ashini homogbeole den kokon ko memini ni to enjole yemnile ehin feniji enyu ni akemi ngbo yakadembe tamo ayokoyo abo ansan mina yakani kueje nuji bukoni ebe mukomuko ebe bile ebe nyeminu hu kene ekpa dembe gbomo ni enahu esa ehie gbomo ne biko hedake kwe na mokra ewo ni migbo dembe ni mikama mi heje nwo mo ne enehu yakanini ke areho sanife mei enyo hife mukome eja ake mei enyo na ademeni amegbo le hise eja ake kejishi amegbele amete mukome ke awo inanyumo shimoni ekomile bo hale eja ake keji egbe shile mukobe ni awo enu asa keji mei enyo kamoshile amehedola shitefi oten ni moni ekomile ehia $1 hu keji mokutu amoni ekomile mole nini nyon echon enu shikeji mei enyo nile amebaaye monitua ameleno pa ni akepa blawai eten elole emni chemowa oblanyo ohiafo ni lelo hife manche no mo kwahia ni ekpene nga wudon chebele buklefo atun eje ni bayi manchele alo afole ohiafo yele dienche emanche yelilemni misusu gbeme he kan lo ife ni ya ba yeje ko blanyo hu moni baba ebayi manche sele gbeme ne ayifa boni anye ame akani shi manche ta ame fe ameno kele yino ni baba le nyam manchele anokwa ene hu le yakanini etamokoyo aboyili hallelujah.